Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Mulai bakal, ulang mulai babat sisam don kanu gawa badan don kanu kapamla. Dari nomor kata mesno kanu kapor, ya kapan ai kaburom, baga jengu kapaningkong saute ulang nong per nong susta kapan. Habang perkat yang ada kajing ya denti kajongi, kalau kajing ya denti sisa, kabae, kabajuat, kabang hapan kiri kilo, yari kitam, rai kawai kaba, nasobanong akmat jongpi kipatba, akaba, kali kanong longyeng kabangi ngidon, kata ka Voice of the People Party. Kawan itu por bingidang sedang ya kah? Ngidon tang kendiat nut kum mengaju ong nakiran san ki boper. Nai hapren jong kata long yeng. Bakum balong haki long yeng baro. Kalong yeng hi kabaya kalong yeng kabaya burong iway. Kalong yeng kabaya kersan kabaya kentu kentam. Bat kalong yeng akaba don kpa ubadon kajing kit kle katno kapan suk yangi katno kai man swim yangi bagi yak seplang kumai shibun ba argan idalong sisa nasobanong kumpa yangi yaknika longing hakapor malu binang sedang Demi ba ay mensim, demi iba juangi, kaya tagabut ban paniyangi, kumno bangilyak, ban iba te song yangi, sa syusin ba arden kulay shibur. Kajat penriu. Baro, ipet sa bat ni habangi kalong kaay mensim Kaai kajing kermen, kaai kajing slur. Tambah lagi juga por, indai ban kelet ru. Ba, mai marwai inumla ban le Dan kam ya kajing kersan, ba kajing kersan kabayo nagita. Kebenyong kita khot jongka State Executive Committee jongka party. Kebayo hang ni sedien jonga keba dah syamru laga jongga bentah nado bangisdang bangin le yang laga jongga bentah bat ban le hokru ya kata ka bentah baro ya ka bala bensyat hakiki bat kong ka party ngilong kumni kumngilong ru dai nomor naga bentah jongki kubre shibon kiniki the court jongga State Executive Committee of the party Tani ba Arden, lani gini MLA, kita khot jong State Executive Committee, kenomla, ya kaban penpoi syakani kathom, landa donru ki organizing secretary, lagi konsulsi boper, kabingina jid eki, kabingina thong eki, ya kaban pen bed, ban pentikna, ya kejing yad bed yad nanti jong ki meeting ke jongi baro, kubre shibun. Ya organizing secretary, keron hangne bat lesedan, keron apeng jeng dipatba. Kubre shibun, namar klem api kan than yangi, ya kaban let ban pensawa ban let ban penpena, ya kita ki nongrem jeng ke party. Ai kubre, ya ki sanlak nyopoe hajar bat Sanlak nyopoe hajar bat nyoponyo. Namtip ladang akalian ni katno ngiyo ka Voice of the People Party manakali. Sanlak nyopoe bat nyopopra. Sanlak
nhiều phôi hajar nhiều phôi nhiều cái vote ke bengi yo like no away nomor dari mana Pulai Shibun yang pi baro ki pai pa baik ki nong thapot ki bahaba ki pet yangi habaki yo snow yang a voice of the people party yang ka jingi jingai jongka yang ka ban pen empat ban pen phapat ban pen kaladur yang ni ka ri ka it ka jongi bagi ki nong rem ki ba scam ki jongi kabangin lek keleng sodong ya kaban pensnoto pensai kat hadu bandar longdo long snam akit do no hage jimat cepet khat ke jongpi ki pai ba it kanie kadang lei tang ka jing sedang kanie ka lei tang ka jing sedang jong kata ka jing ya nanti kabapi pila jit aga jing lam jong the voice of the people party apo ka jing lam jong ni ramba iba aden malabas sai mat bat ini lam baro kani garang dai tang ka jing sedang bat na sobat on adu ka dot hur hubei shi hajar mo ya pi baro ke bala shin de karai kade karai ramba karai ka ba pi shim kalau karai nagabanta kalawe jong ikon ikseu ke jongi karai nagabanta kalawe jong ka mariang ru saudong saukun kababun ngimju hensnap yaka dengan ong yapi ka mariang ru ka o gomba upai ba hagari ka ri ka ba it ka jongi ki ut ke lanyar aswa ba ka VPP kampak ni leidai adin ba ka VPP kami ai sesi senpat ya kata ka Jim Kerman John Karasai Karashisi Khoblai Shibun sesi senpat oblai unyai kerku oblai unang pensat bo depi ba pinang scam agane ka lenti ka ba pipilaji